Faidi friends ang tabok nagi nailai kaisa job notification katal sok mani SSC GD constable ni bagai waisa sekang bosoro GD ni bagai najang mane tabok te waisa hai hene GD ni sokoi fila inke poni last date of for idai qualification of busuk nang bahai rok poni pura details nai inke kisa video logi pe thangma kisa kha logi ni rok nai le de kisi pura details yui thangma inke friends oni rok ani channel katal ko subscribe khaje ko tongke subscribe khai tongo de hai kisi ani bukara butai bisarangai faiga ni rok anom hai ke suwa gai tongke nge fade friends song tak nai lene boni date hinke apply khai mangani 27 October 2022 ni siming 30 November 2022 asuk jora ta boni hinke asuni 30 November horni 11 jora boni time inke exam mau January ni bisingo bahita inke friends song pari teng tebu ka ke boni nai le boni details ro salary ro to orza kwang mana inke BSF ni poso inke koro pasana jana SEO inke 1405 ST ni go inke 917 OBC 1980 EWS ke 887 UR ni ko ke joto no UR mane tau na ST pa hunde SC pa hunde ni mark kabang ha ge na UR pa haima hai ta ke or jaga PSM ni ko ke 8922 asu jara ma chalani ko ke puri ni ko ke or jaga ko 1575 asu jara puri ni ko inke CISF और के SC ni ko 8 bahaya inke asa kabang box halia video belai logi kana ke total post ke 24369 total inke tabok boni SC/ST ni bagai inke relaxation manai 5 years और age limit roja tongmani 18 ni siming 23 jora tongmani inke 23 inke 5 years ST ro ni bagai inke SC/ST ni bagai ta inke 5 years inke 28 jora inke apply ke mana OBC ni go inke 3 years ro bahai ke or jaga mau inke ni ro eligible nai educational qualification ke class 10 pass ke ni ro apply ke mana ro ko ke te boni pore ni ro ni NCC certificate to hange 5% mark or ja go bonus manai ta ke NCC B certificate to ke 3% manai ke NCC A certificate to ke 2% mark manai ke ta boni ro bahai ke apply khainai ingla hange nero SSC ni website thangdi aike nero registration se kang pilao khaijak tongmani orja go ne registration number tongmani te password aike box aike login khaige oro apply ni go thangai ma khaisinai bohaita inke nero waise ba khaije ko tongke nero gani channel ni se kang pilao roja tongmani oro video go nero naigi naike oro bonong nai baike form fill up khainai bohairo boni registration ta aike inke 100 rupees inke borong ke je UR oni bagai borok ke fee marona inke ST oni bagai inke nangya inke friends sekang pila ni rok exam marona poni pore exam romane pore ke ulo exam pass sangai pe mani pore railing hanke ni rok medical log bagai sinita inke exam inke takdir prane ke agartala ko exam marona boni syllabus rok ke or jaga rok bungo 19 ni rok and the computer basis examination will consist of the one objective type paper containing 80 question carry to mark each with the following composition friends or jaga taisa brok or total 80 kan question tongnai kaisa 2 mark ke manai bo haita inke nang kaisa answer ro hangke kaisa ni 2 mark manai inke ta pogna or jaga ni syllabus inke general intelligence and reasoning or jaga 20
question tongnai mark hingke 40 hingke tewisya general knowledge and general awareness hingke 20 ni tongpini question te 40 mark nai hingke elementary mathematics ni go hingke 20 question 40 mark English hayake Hindi go hingke 20 ni bo oro jaga 40 mark hingke total 180 ni engnai hingke time hingke 1 घंटा computer by genero exam maro naita hingke all question will be objective multiple time on MCQ simi kene maro nai bo naita hingke or jaga go negative mark tongnai 0.50 kaisa sayang hangke ada mark kadang nai hingke tabo the date of examination will be informed to candidate only through the website of the commission. Bro, exam ni bagi lo website do roi rofine. Okay, friends sambo heron tasang naik nang liya. Okay, jen nang mani no naik nilai ni poni pura details syllabus ni go. Okay, general intelligence and reasoning go tama-tama painai bo hai. Okay, analytical aptitude and ability to observe and bahirong ni painita ge general knowledge ni go bor jaga ni rok omo pore gani ni rok syllabus nai nei ngla ha ge description o link rok tong or jaga click hai ge ni rok omo hai no nai gi namonai ge tabo physical ni go baha pusuk nang nai ge bahirok bu nai ne le physical ni go tabo ni rok khar gani nang nai chala rok ge 5 km in 24 minute by 5 kilometer makanai 24 minit ni bisingo makanai ta hingke beri rok hingke 116 kilometer omo 1.6 kilometer makanai hingke 1600 meter 8 minit ni bisingo makanai 8 minit hingke sokmani go tak height ho hingke salarong ni 170 cm nangnai beri rok ni go hingke 157 cm ke asal ke monita ke estironi bagai hingke 157 cm nang nai beri ni go hingke 147 asal cm hingke ne karmanai amoromana eligible ta hingke te ni roni khakla omo police harmani bo hero kompiko jaga 80 ma roni khakla 80 ma karona salaroni bagai hingke te police harola hangke te 5 cm makarona hingke total 85 hingke ne hingke friends song ne orja go tabak selection ni bagai roja kongo apane je borok ni hoite tabo ka apply khainai te mark ni hoite si cut off nai or jaga UR ni bisingo 30% hingke ne or jaga exam pass nai pane tabo exam rogoi mark abang rong kula hangke asabai saro ya fanne tesa pa bare thangma bo haida kompang ma bare pa thangma habane or top 20 st all other categories ni hangke 20% tabo st roni bagai rong hajo to ni bagai hata o mahai ni go hangke 20% rok pa angi mau hai ke ko boni bara pang mau bo haida apane asuk ne manar nai bo hai hangke tabo ni rok preference mano segang rona hingke ni rok choose kai ge or jago put tongo put hingke tabo BSF ni go hingke A hingke apply kai thani ko ni rok siang ge tongla hangke or jaga ko ni rok login kai ge apply kai ni from ke ni rok nungnai bai ge or jaga put box anai hingke or jaga ko hage maronai BSF ni go hingke A kaisa ma suine hingke A kaisa type ma kai ni ta hingke CISF ni go nang apply pono preference nang pono rokol han nang CISF se kai ni hingla hangke B hingke je nang sekango preference kromani bo nang nai bo haida CRPF bo hingke C hingke SSB bo hingke D ITBP go E Assam Rifle ni go hingke F SSF go hingke H hingke NCB go hingke G bo haike maronai ma box naita friends song ni rok pura ke siwani thangla hangke kisa video logoi thangnai haini bagai tabo log phone kisa sia kotong hangke siwani bagai nalai ditai khai de sisinai segang ko ni rok wasipa registration khaje kota bo katal ko registration khaya ni thangla hangke om haike ni rok nongnai hingke orja go ni rok do you have Aadhaar hisu hangke ni Aadhaar card tong hangke yes roti Aadhaar card kri hangke no hisu hangke ai te al karoni voter ai te om haironi phane box ma o haita
hingke te Aadhaar number ma box sanai tabo Aadhaar card tong hangke bon pore ke verify te waisa Aadhaar number ma box sanai ID type ID of type hangke ta ni voter ini hangke box mani ka mongke voter ID card hangke nang tamani bage male ja je no hi ta do you have Aadhaar or jakan no hi ro hangke oro voter ID ko ma box sanai ta hingke voter ID number box sanai pa ta to nang yes hi ro hangke to ni Aadhaar number smis ma box sanai bahai ta voter ID ro type khai kana ya kana और सोच खाई करना यार नहीं था इनके वेरीफाई नहीं नेम और जगह बुमंग रोग नहीं नुमा बॉक्स नहीं तेरे से बुमंग बॉक्स नहीं भाई के मार्के नहीं इनके नहीं नेबा वानी बुमंग फादर नेम बन पूरे के तेरे से वेरीफाई मार्के पे नहीं फादर नेम के वानी नुमा बॉक्स नहीं था इनके मदर नेम और जगह तेरे से वेरीफाई नहीं आमने बुमंग भाई के नहीं मा बॉक्स नहीं वानी इनके डेट ऑफ बर्थ तुम पहले वानी इनके नहीं matriculation 10th class examination details ma box anai education board nung tama board by pass khai bo hai rokor jaka ma box anai inge central board of education or jaga CBSE bo hai rongge CBSE ni or jaga choose ma khane or jaga select ma khane ta inge Tripura board je pani ni board ngai tong hamke hege romani pore inge roll number ma box anai bon pore ke te roll number ma box anai bon pore ke year of passing ang kita tang ni pokro nang mai dumi pas kai bo hani ma box sanai or jaga ke te hai ma box sakina eke boro box samai pai mane pore hinge gender rong ke male nang salang hang ke male rodi buri hang ke female rodi bai ke te verify bo hai ke ma khai finai inge level of educational qualification ni busuk highest qualification busuk bu or jaga go choose ma khane select ma khane inge mobile number box adi bon pore ke te mobile number box adi eke email ID ko ke ni email ID box adi bon pore te email ID box adi bon pore ke state UT or permanent address or jaga ko ke Punjab hai ke je pan ni state tak Tripura ni nang khain thang hang ke Tripura hi sui or jaga amo sos kha ke ma box nai ta hai ke sebo romani pore ke hai ke no nai hai ke te pe so ka ne OTP ro box so OTP ro ni no ro so pa ne bon pore o ni registration number ro bo ro pura so pa ni pore ke hai ke phani ta ke tabo category go ke tabo nang ST ki to han ke ST ne masune ke te wese ne verify category te wese ne bohai ke masune ke nationality ke Indian maro nai citizen of India or sus makanita ke identification mark ni bor jaga go jok tong mall on right seat or jaga bone ke example phono go hata ni bor jaga side jok tong bohai rok ma box na or jaga okay are you a person with benchmark disability among ke or jaga no hero rete tani male among ke kaisa je disability khora comparo ni bage okay or jaga te mong choose ka na ya disability ko ke inke permanent address tang ni or jaga village ro box samani box hai rete pani pore ke state UT or jaga ni Tripura ma box na ke district ko ke और जगह में डिस्ट्रिक्ट बॉक्स है पिन कोड बॉक्स है वन पूरे के सेम एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस एंड सेम एज परमानेंट एड्रेस और जगह सेम के रोई रहती है कि रोमानी पूरे हिंगे सेबो रोबई नेक्स्ट रोड कि रोमानी पूरे हिंगे ओम हाई के सोपाने के सोपा ओम हाई के नुंग नहीं डिक्लेरेशन कि आई एग्री की और जगह बॉक्स क्लिक करके फाइनल लो क्लिक करके रोज दे बन पूरे के नहीं complete ngi thang registration bagi eke registration pura complete mani pore hinke ni ro apply khaima ini om haike sobai pis nei ta taboke or jaga login or password pura login khaibai pai mani pore hinke ni ro om haike nunai om haike nukla hanke or jaga ni bemang suijak or jaga type khaijak already ke nuknai mon pore ke uje kasa go simine nang aproke mo click ma khaisi nei ta bai ke khainai hinke 14 number whether you are an ex-serviceman ESM or serving in the armed force or jaga nang sakri khai ya kaza rong hangke or yes roti hai ke khaiji hangke to nongor ke nang or khaiji tong hangke ba no hoi maro nai ta ke je kasa star mark rosa tong mane or jaga na ma box nai ke 15 number kita age relaxation or jago nang yes ro ni 28 ni saka
tunggu dong lah ini age mah hangke orang nang yes roti hake 23 nih sakan ini age itu hangke nang orang yes roti hake relaxation orang terus makanya select age relaxation code hi or jaga suijak tong or jaga ACST hi or jaga nirok khai na ke nungnai or jaga ke roima or naita inke 16 number are you a national cadet corps NCC certificate holder nini NCC certificate tong inke nirok ni NCC certificate tong ke ba yes rot kere inke ba no roti ba haita tong ke to ka han ke robai mani pore tewasha ha hene or jaga rock type of NCC certificate or jaga nirok choose makai nai select makai ni ta ke ni NCC de B de bahai or jaga choose makai nai ke kai mani pore ke 17 no ke preference of examination center nang or jaga bor jaga ko exam ronai tak tirprani agartla tirprani ko ronai agartla maronai ta ke agartla ni or jaga nai tu nirok choose kai di choose kai mani pore or agartla hero hangis nirok agartla bo maronai ke nirok first ni go center 1 no nirok mai ke agartla hi maronai hai ke nang center 2 nang agartla ro la ha engke nirok or jaga go ya khanai sekang puila go agartla hi maronai bon ke second on ke nirok je pake roi thani ta first ni go ke je ke to je ke fane mo agartla na rodi engke center 3 one ke nirok je ichate je jaga ro musu or jaga roi stika ke roi ta engke state UT of domicile or jaga go Tripura roi roti maita or jaga select hagi maro engke tewisa or jaga ki mabuk sana bon porque have you migrate from the state UT of your origin to another state UT or jaga terno roi maro nai engke bon porque te kaisa 20 go ke or jaga yes roi engke bon porque 21 no engke candidate belong to militancy nasal affected district or jaga ni rome yes ma tong tong engke or jaga automatic siro ni rong sa khai yogu or automatic ni box jana yes ke no one pure ke preference of post for CFEF organization or jaga ni rok ba ke khai nei tabo or jaga ni gon main ke tabok ni rok si bahai ke khai nei omong ke post kaisa post ni no nang ta BSF ni no khai nei hang ke ta or jaga ang different ono sai ke ha post ni A B C bo hai ke post tong mani BSF ni bo hang ke A bo hai ke ma box sanai ta or jaga pura hai ke soibe box ke pe mani pore ke ta highest qualification or jaga highest qualification ke ni ko se qualification pore jak tong ro or ma box sanai ke details qualifying educational qualification or jaga ke maitomi ni no marana ke status ke or jaga nang pass the appearing there ke ma box sanai ko ke bon pre ke nang maitomi pass ang jang ke passing ready hai ke equivalent ke nang tabo passing ya ko bahai roni bagai inge hai ke box ma pore hinge roll number to or jaga nang automatic suija ke nang hinge percentage ma box ai suija ni ta hai ke romani pore hinge do you want to make a personal information available for assessing job opportunity in term of DOPNT or jaga ni go hinge yes roi marona yes romani pore hinge next page thandi or next or jaga photograph and signature photo te signature ro bahai ke ma khainai hinge photo go ni roni date ma box nai 20 July ni bisingo ngani nangnai oro ni saka rogo hinge ngia khanai ta oro ni rok date mobile tabo ni rok date box ali ang la photo go date box ali ang la hang kini roni photo rise kong thangnai hinge signature or jaga ni go ke bobo upload ma khane 10 KB ni siming 20 KB ni bisingo ngani nangnai or jaga ni rok ani description on ni rok nai ni ke photo size ba he kamera nai bo haro ni bagaibo link rojak tongo or jaga hagi nai kini rok nai ke friends on ni rok
photo ni go hingke 20 KB ni siming 50 KB ni bisingo no upload ma khaine haike rawani pore hingke 29 no hingke whether the photograph has been take or after 20 July 2022 ni bisingo de ising hangke ngor jaga yes hiroti haike rawani pore hingke tabo verification will be or tago tolago nungnai verification will be subject to organization from competent authority or jaga boni tolago tongo boxo I agree or jaga click haimani pore hinke boni tolago nungnai try another tabo or jaga captcha code PAELK or jaga nilo enter text click haim or jaga ma box asni ta box mani pore hinke preview ko sindi preview ko simani pore hinke ni form fill up ngi tanai haiti nungnai bohaita difference no busibai kana baki form fill up khainai bohairona bagi ni full process sairo ha hinke ni friend song share ko to ha hinke prongno bo siro lai dio ma hinke baki form fill up khainai bohairo je puji sakri khaya ni mo sabai bohairo bagi hinke friend song asuk jara tai ne jotana hambai